and so I be tear some now about so they by tears so the castle 2 million days. The church in Yansa crime mean from who and no more was here to Nasa no one Yama and Yara, but in the night. I said, I shall not mass, and no one else to mend no Malcolm used to be. Amen. Amen. Yo, Yanko Poma, Christ assume you ain't come on. Cassia Pa. I'm say, free last week, Yawa Danona, minimum din comofa, Honam Tibia, Honam Tibia. Nipa wu kobo nsam gem enye easy media me hell ne de makoba akomienu miensa ne nan so enye me pe na me de koye na emom de wode na asem asoma me no ene de me koye ko kire me niema ma de di kan kora de me hunu mia me kromfo a awuwo a yasie wo mo amia malitua se omo wo ho enye komo intino me de hell de se de treatment ne ho tebiate no ka eye menkoma famudi a ka me nipa bia mpre nye dai enko ho because obia nu obewu akọ hell a obekọ akonya asetena pa ne ahodwo so ye hia ni ana wo yesikani unya ntime ebra hon konkro na madom so edimi wuru a sa kru a ya emu no ana mi gidi ewo asem a osikani no ekaye ewo ne Lazarus asetena mu penso no ko Bible says sikani na ni ti no adanye nyai diem anye nyai die ti wotie mu ka kire Abraham sem akwa Lazarus kwan no mfa ne nsatia mo nsuo meso me ketre maso na me huna mane ojasene mayimu nsuo na no aka no enye nsuo se yenye fie nsuo na emom na ye nyame asem nti awie ye bre mu no na meba wuhia nkyerɛkyerɛ ne atene a ebe boa wo na do akɔ heaven honam edi nipa akɔ amanihunum honam akɔ no edi nipa akɔ amanihunum ti last week ya wada no me kyerɛ wade bi wa sɛ honam ankasa saase ewo Genesis chapter 6 what I say ɛhɔ na honam be saase ebla ke ene set asefo kodi afra eye ayerwale ene ma nyankopon bufu eba set asefo because set asefo na wo nyankopon yiye di ye ne man what I say anasa ne ma nti set asefo ne na nyame consult ne spirit eba nti bra set asefo bu nyankopon ni mutia no mo ne no me asefo no ekodi afra no me kire ke na asefo yankopon bufu yi ama nyame to nsu anu oden pa enya komo sa nsu no ne sasu nto wiase da e de se wo mu nyina la eye only Noah ene won na wogi ni diye eye Noah mane ne nsew no e receive Noah nu mu asem da atam no ena urade save won obese wona waka nyina what I say sa wonam ya be course wo lot apen so lot apen so wonam ya be course wo ho on de tie e wo Jude chapter Jude verse 5 what I say Jude verse 5 e be course wo ho Jude na da Bible mu ba ko pe ufra di sam Jude chapter 1 na wo kwa di sam what I say now kwa di sam nti Jude na ya Bible num ba ko pe ene ya di sam chapter 1 no ana eda on de tie me pesa me kire na hwehwe a wawu ni ndam awrade nhira wo nti ehwo no Bible no ba me yati ase se honam be course ho honam ni domireti ama nyame yi lot ye futufo that time lot kasai enya komo lot kasa pa ama ewi a kire kura no abofo ne ka kire lot se
yɛntimi mɛsɛe wo ne kuro yi wabere a ekuro yi nte nyame asɛm nti no sɛ wo obi wɔ kuro yi mu ka ho a asew babelema baba ana wo bibi wɔ kuro yi mu a kɔkɔ na yiwo mu free ha because ye be saa Lord to ti asɛm no wana Bible say Lord to ye ntam kɔɔ akɔbɔ ne nsewfoɔ no ɛne ne mama no a ebe wale ne maba ne kɔkɔ sɛ anuanom nsɔre mfiri a na Awurade be sɛ kuro yi Bible so mo te na ye wo mani su sɛ Lord to di fɛw Genesis chapter 19 Bible say ye wo mani so sɛ Lord to di fɛw nti wo man feel Lord to kra ama ensama ya te radio so a ye ka no ye bebre kra se di fɛw wa ja se mfa nya hwe ti asɛm ni nti wo man fa Lord to asɛm na anya hwe ti one day pe ana nyame hunu sɛ sɛ de ye kɔ no asa agye nsɛm nti no ya na aye ti nyame de abufuo papa pra na ne aglada ne anyinam edi afra no to wo japa se sofe o to wo ja sa na Bible ne kan no se sofe edi gu wo so na wo se wo nyinala Lord to yere eye mistake bi na sa mistake ndi amesra Kristofo nyina asem wo munya bi Kristo ni ane na ba akusi nyame fie na ba akusi wiase nyame de osibo tro modwo de obapo na wunim obafew because nyame ne bonsam ntimi nkotwe manson ewo wo ho to wasu be nyuna yenwunu na ba yesenso ayese da botro modwo de onu nyame obafew afiri nanum what you say ntino Lord to iri mistake no ho hwanani hwanachi dani nchini sia na nke ni kwanse basa nti na me ka kire Kristofo a muti asori dem na nso musa do wiase muni wiase nyina di afra honam akono nti ye ni wiase nyina di afra mom ye nya kanfo ne anya so Lord to yiri mistake na ni mistake no amfana anwiye what I say nti honam no sa be pie mu wo ho ama nyame abufuo edadi nti woto ja be sɛ wo what I say ti yanya pɛyin so no sa honam kuro ya nso sa akoso e wo wiase honam kuro ya sa akoso e wo yenya wiase nti Nyankopɔn so no onye bibi abere wo mmokoko what I say why God is justice nyame mpeso adu obi begina sem dibia abere wo mo kokko on kasankyere wo what I say ti asem ni ye ansa na Nyankopɔn fa nipa nyina sem dibia no mo odi nka bo kokko all the atie nti ya penso no ade aminim ni say the sea was Sodom ni Gomorrah ne de si wo Lord apenso me Nyankopɔn de abufuo ba ho mo so no enti nyame mpa yeseye nti wayi da ubofo se ye nka ho asem kire nipa wotia ene wa wantia ene wa wotie na ufa ene wa wamfa ene wa what I say enti wo hwemu a Lord to apenso honam sɛ wɔn Noah penso honam sɛ wɔn yansu ya peyi so honam ya dwuma what I say ti asɛm ni ana se kasa honam a the word honam ya fresh what I say so wo sese oni padua tebia na firi nyame kwa so abaye dia mfa nyame dia yi ekwa so ene ya fra ne honam what I say se nyame samira bia ma na wubu so wonantim na wubu so aye de opɛ ene ya fra ne honam tie ni ye what I say ti ye ya pɛ so no wo Nyankopɔn wo bɔ ya nsu ye kokɔ awo honam ho nyame mpɛsɛ ya Kristofo ya ne honam be di afra
What I say? When namely drama we are say, Shannon so. A real sigil Satan, Shannon so. Nti aka wonamwa ne aka wiase ya ka wiase nso a ne aka Satan shanso no ne wiase sudifo what I say wo wada da ni di ne bonsam tie ni ye ena me boapa me pesem yi nsam no maako na wo ya mo adwena asem yi ho mo hunu di obeye ho what I say na asiwiye da Yesu baba na da ubewu tie ni ye tie ye peso abira wona mo sase no yankopon fa ye janom so ebo kokko yes awo honam anu ye ho what I say tie ni ye first kokko baaye anam Paul so ana baaye nti according to Paul enwoma no awo tro no Galatians chapter 5 verse number 16 yentie do kaaye verse number 16 what's a home? What I say? Ya kasa home wa. Anu obi a waji Yesu Kristo adina Nyankopon home atini. What I say? Nyankopon yi ni free ni part bi yam. No de na ba ya home. Because of ne home atini mu nti. Nti dia nti a Lord wa your friend say Noah penso. Na Sata sefo no ena ye Nyankopon ma no ene se na ye Nyankopon honhom ana na to mu because Cain afode ye ni so nyame ani Hebel afode ye no e so nyame ani what I say ana Nyankopon so de set esi Hebel anam enti ne honhom a wode be ye your friend sen wode be ye Hebel after what the best certain and as if woman what I say nti nyame be hu wo musa ne ma amen and amen anu na asofo bi ni mu a wo mu de da ni pasa ya abofo enya abofo what I say Cain aya no me enti set asefo ne Cain asefo edi ayere wale enti ama Cain no me no adane ba sa tasefo so because Bible say o Kristo ni ode no bo dwamanfo no one na ye ni padua ba ako ebiem enso Kristo ni so atena fewdifo etena be shanon so what I say enti wase honam ane honhom ni nipasu the 16 na say monante honhom Paul na kasa kire ye Osibira yabaji Yesu yaje nkwana die no ye now Christians no ya nante wo honhom na ma ye ni honam de yen akono ebinie se me duro ase yi me ho akire wiase eye honam anu na ye wiase fe anu na wiase kanfo because ye nisu what I say by young Christians ni yanya sa ya kata ya ho yanyi ya ho nkyere yanyi ya daja so what I say ya ndrosi nyi ya akam engu ho shanon so ya mubo ya nipadua kwa mekasi ya mubo ya nipadua kwa asikyere ni ya mfani ya mafoforo amfrafra ya nipadua engansi de nyame aya no what I say shanon so because who na wadi anam no why justice why konkoro na dia bia why no konkoro what I say enti go say so who ne din mo namwa na munim rase obi a konkoro de ne nam no dia who ne pen why who ne na control no anye wono na control who no what I say today be ameka sem bi say asofudwuma ye ikura no one of God's spirit to omumu no a spirit of God and the control wow do omudi Yesu Kristo hu adanse ba one honam atu omumu no oma na twere wo mansam na wo ma aka what I say
Shano so sa. Enti wose de yen. Wose honhom no nipa su. Honhom ni nipa su. Amese mo nante honhom. Paul say. Mo nante honhom. Satan nye Paul na kasa yo. Aya God spirit na nam Paul mu kasa. Amese mo nante. What does it? Wose na me say. Mo nante honhom. We abaka obaji ama Paul. So no na gina ho. Yes. Paul na gina ho de. By spirit na nam ni mu kasa no. Aya spirit of God. Yes. What does it? Asitrani. Ya sofuo ni bi wo ho a omo be ka nyame asemo a wo bom pa ya wo si bia si nchen ne be kasa awrade nyu ni padua si nchen no won fa hen ah because ye ni padua mu na awrade fa kasa o said yet ni padua no ani ya de ma no awo na asem na wonam na sam so de ne honhom abesre ni padua nim na ne honhom na fa nipadua ni moye den akasa enti sia kasa urade nyi ye nipadua ni nsi nkyɛn a ayi fa na urade kwafa kasa champagne na mobiem na nya papa what does it ayo umu na safo urade honhom na kasa enti bo urade mpa ye sɛ urade ma honhom konkro ma fa me mu enkasa nkyerɛ wo ma sɛdeɛ wa asam ni tumi ɛne na hoɔden teɛ Amakasa woman you ni padua nsi nkyɛn wo you si nkyɛn wo ni ba bi gina amen and amen ya asɛmni to ɔse de yɛn wasem monante honhom na mo ni honhom akono wasem monante honhom mu ye kristofo no na ma ye ni honam akono achi honam akono achi na honam kondo tia honhom one honam no ni kondo tia honhom na honhom tia honam unim sɛ adia bia ni padua wei ani ti ho no Holy Spirit na ni nyi ho what does it dia di kan ni padua wei ose bobɔ na kan what does it dwira wani achi penti wa no o ye de ten o wi atoato wani tete dwira wani achi nwini gu da fa pense to o ton so ato no better fry what I say we are Brazilian hair you see a to be 3 million 4 million for good to so mas and wo ba boma ni me good to what I say trousers and hwe ma to nyira ginam na boss pet on said yet o ba na wo to ni sisisisim so de yet na wo nsura na yirim wonam ni nsisade anu no so yes sir wonam ni kamfo say why you nice Arias no Arias ni kamfo so why you nice na yankopon so bu atantan de spirit no on said yet ma me mfa we mechim Arias hu ni sa won aye fe ba won ni de hu ni sa won aye tan what I say okay via Jeremiah 4:30 wonso wasawi Kristo ni ababa wa na abrante wo ye ni dani one ufrantam kokko ana ade sika hyehyede ahyehye wo ana ade adubra keka wanim okwara na wokeka wo fe wo ti asama Bible ne kan awiase de oje utum sa wo aye fe because wo ye honam wo ba honam tibiam wo be ye de awiase do o de ate so wo kan wa nti wa no hyehyɛ mo re asisentare bia yi hu ogu ho wiase kanfo abrɛsew so hu aye fe o de ate na wo soro nso adawto so hu nya fe wo ye ti wa de yes o said yet no enti se wonya sete bia wem a wo ba ye honam sisu biem Jeremiah 4:30 won so asawi o ye ni deni na frantam kokko na de sika hyehyede ahyehye wo na de sika hyehyede hyehyɛ wo ade dubre keka wani wo de dubre akeka wani okwara na akeka ho fe owie no ɔhyɛ yɛ kwa na akeka ho fe on sɛ wo yɛ saade na ana wiase ji utum so ho ayɛ fe di na ɔyɛ babaawa
wotiri mu nhyem won to wano won de tie na entare na chichire yan no yiyi ya hips ne ya body gu wono unhya bi na wodrose satare kata ho atare yu what ase wotiri no wogya no aye amana ye friends and natural won to wano won ti wani achi won to awomore nessa trousers na aba no ani crazy top ni crazy jeans no unhya bi mini no unhya bi no mo high heel no onyina bi so a ne awiase katro ne so ani mie asikyire ni kire se wo hunu boni di what I say because I am boni ana ma Adam ni Eve ani bia ye awiase wei ani bia ba awiase kane Genesis chapter 3 at the nomen ayadai abaye what I say and the biani jina ma sen ona boni mu so na curse afire o said yet aya boni ona no me yadai afiriba so enti moment a obewura sat bia no enti de wiase kan so ani nya dai amie kire se onya hu boni de adi tinyame no me ho ti abasa wiase serew wodi hu faw enya bibia o oya se de abaya obeba na akon so de tie wo ya se de abaya be dai obeba na akon obeba be fa ni lenim sister mesraw mo ani na wo o se de tie be very extra careful. Be vigilant, believer. Honam, just a wonamo yetuma, and your como. Missing Nipu solid damokwa. Some classic Bible now. No me shed somewhere. Bible neka. No me shed the ana koswa. Nipu solid damokwa. I just was so kakra. What's it? What's in our was what is Sikansa Diason? And I did do black Kawanim. Yes, you Christo say a corner account fefe. Or cancel the phone Christo. John 3:16 said when Uncle Pondo Niriasen. Sure didn't double on a chronomayan. Sure be a lot of Gina Dinera. And so what years were doing swapo? Oh, Sir Peter saw the attempt on my friend Fee. There's a free ya so kania. Maybe you want to want to nyame asem say. Na ade me nyankopɔ so adu oni patene ne a. Ayi mfa na panefo no na wan fali nyame. Ye ka so obi amfali nyame a, obi a wani nyame asem so. Wan fali no. Wani nyame ni, wan mu nyame. Wan respect no. Wan fa nyame ni di ama no. Enti sa nipa no, you be in trouble. Papa. He na wo so begina. If na begina ana mu do fi so de atemon be free ni fie efio on said yet into a case of dofo a ani Kristo was so dofo po what dia solid na nsu nyame apo wo opa wo kum wonim opa wo kum what ti asem ni ye na sat bia we ni ade ti asori dem hwe Okoka osinya no som no akoma msesa wonnim dia woka according to Jeremiah na ya kana Jeremiah chapter 4 verse number 8 over Jeremiah chapter 4 verse 14 was said Jeremiah 4:14 was kokoro wakoma free bone ho Kristo ni abrante ni Kristo ni ba na wajew kokoro wakoma free bone ho mu wajew does it abeng na da beng onu obusu sam obusu twene betuno mu akosi odi ayeka enhwe na nsesa woni emam na fa nsam yi hu ano ana nyane saw no ana no anu akon bible sem mani mawnyini na twabira ne diri ha ne wo ye ohu ayama ne mom nyini na aka se bom nyini no obetwa obamu schools mewa wo ka se atwabere ne duro obedua ofoforo meboa agedifo moma ya wunu dia ya yo anya soliko
ana tsira trene anya tight tua anya ofrento anya wafa anya kofini ama na mo masam no sudie isi wona madomereti wona mo yadwuma wate nti Paul sesai ose na mese monante honhum monante Paul si yenante honhum na mone makono achi na maye ni honam Galatians 5:16 maye ni honam makono achi na honam kondo tia honhum one honam kondo tia honhum na honhum tia honam honhum kondo tia honam na ma mienu nhia sani amahwe mienu enhia na wanya ne ma mepe na ye Kristofo no ya nya dia ye pe na se honhum de monam a na sawurade honhum de ya nam a moni mrase ene ye ni mrase 19 ko de fre de pasumuba wasi de afri nipa sumuba muntie ade a wo ya wo be ya honam anu oba bobo so no sadi a wunya ye bi se kim na wan frim ne so de wu a wo be ko jam so wotim na Yesu ba wo be ko jam because wo ya honam wasi de afri nipa sum aba asina honanyuma nda di pefe wa be si so me say anya Paul na akasa o oye call spirit honam nyuma daddy pefe anya dwumambo one short ya solid dam we ya sanga we ya youth leader we te sign na bodwaman we ya honam sha no nso ankwaji adia one ne to nkwanta amapan Kristo bufu so sada so ti so ni mo enama wonsa so Gana nini nyai boy na nini nyai antesa na titim ubeto samia me kame trawo obete we ya kokobo kobiam ose na hona nyuma da pefe ene dwumamo adwaman efi wosidi ayi efi tie ya kasa efia ma me nkyira wade efi ebinie show yira bunensa na ne da eyefi according to Exodus show yira bunensa na ne da eyefi sebema wonu oba da na do katra ma Kristo ni be ma sam na America yo akwasa oba na se akọwe oba se eyefi yes katrama di ye Awurade aye Bible say no mfia no o ka say no mfia ya ase mi busaw tro konkro ne se ano nya dai mfia no na o ka say no mfia ya ase ene a Kristofo ma sori a ni e katrama ne ya no butubutu ma ase ha a fidi akasia pa na o ya na wonim wo senti dua so me so obi yama se no senti dua so na kokorowa no tina me katsem se wantie sikapa wa haw ho se heaven pa na wo pakwa ho se heaven pa na menua wo pakwa emfa sikapa ni agro because one some katsire nyame ma akonkwanji sister shokuru yo bi a stop on what me katsira wo shokuru katsiro say shokuru katsiro say for the bema atu anu ma katsira ne sanya ho na nyame kan no nyankopo se anu ma no what I say one kase bema dua na nu mu ti asem ni ye stop jasa dia ne ye na nkonkom eye fi I me yere sure ya wade nyina ho kwan nyani nyina na fata ye be very extra careful be vigilant believer ya was time was it efi was it the efi what afa ya kohwie ya kansa kohwia loto twa ya kohwibla shanon so so brantie kotra chacha to bia eya kohwibra so brantie kotra wi base eya kohwibra so wo kotra nsano mase eya kohwibra what I say akohwie sori a woni ayi negative one nam
dance ase bia ba ase chatuo akohwio obi oya sade we bia ya honam enkwagye dia woni ntonkwanta mapai gisenya ya ma ansaso antesana kodana ria nchew okobo nsam jem me so be sidrak o be sima na ka wose wodi fansam na me kan di agro wodi amani nya ofewdie sede ye lot wasefo fewdie no ho ajo sede ye efi akohwie ana de ye aburo ya kasa bosomsom a abrosom what I say bosomsom logic ho logic bosomsom bubonua tia sori dem no bodua aya bosom dia na Kristo ni yako akogire nsua no ni ye de akokọ kwadane ne dua odi moja so ne katrama so Kristo ni hwa woni on konkro ton kwanta mapai so ni mu a mo ni mra wo so so ni me sade ni bia to a after preaching from me so ni mu a Kristo ni obodua ni adu akogire bosom so kwadane dua Kristo ni ti asori dem ya bosom na asom akonfuo Kristo ni bia na no no oboni ni adua Kristo ni ko bosom so abosom na abosom sesa yampase na ya nyuma se ebidia ya bansere do masere ebidia de do mo nsa ebidia ya nkawa seso mo nsa oya ni asa waware nso no oboa emu change ni nyina ya bosom dia change na dan kom what ya solid dam sunu akotu aduro wona ya tete ya katra maso yani ya yesu so ya ni so emu adinfo ni mu asofo ni mu sampakafo bishop ne ravianfo se wiase be gi atum se ya be gi din se ya be nya sikanti ya de anwo ma honam ya kofa biria ya frane sen korea te na dan kwan so ya na biria na dan kwan so sikanti honam aja kan o say abosonsom dutuo owie no ose dutuo obi otuo du bia ye honam obi otuo du ya kan se dutuo ase wo dwiu nu ya honpone ye dutuo se wo dwiu unu ya honpone wo dwiu bone atie unu ya ye dutuo wo di na wo djuma ho ne nkoso na djuma ho ne nkoso ho na ni mo nyam ho o kana e kura ne na ya wo ya what ya solid damu elder post to kura ne ya ya e ko obi nko anan kan ne sofo maame ya wu nan ko no wo ware sofo ya se sofo no aka kiro so opel what kenkai o say abosonsom dutuo otai okaso otan a otan a warefo wone ne yere dadem obi bo ten nchen ni odi akola nani no obi bo ten nchen akora no be ye fie onwuma nyina la no wi a wase dwane ne ma asan so do ma ko school 11 wodwie kwa anu abefu akwa no abefu akwa ha what ase obi ye wi nyina awie owi a yasa yinie masum ho ne akana transo ansi ye wie no ne adikale ani sugar atwo so ohunni ya made the fried rice made ni ba sori anopa no anu nsu ohie no wie wo twati achichi nkosua no twetwe gu ayi plate so tafia chansen so what ase na maame ni kunu ane ne ma betena ho bedi owie wo dwale nkwala yi nyina siesie ho asiso mu school ntale ade nkura nyina kokko school what ase owie no oba no obehunu gale obehunu gale efio no ote no ye wo fufu a woni bi jollof ye no woni bi aduane no nso nyina akora na beye obetwe nsuo fitia no patu anwumere maame ne baba ne na nka ne nsanka ne baba ma na nka ne nsanka odi obi bani ne wura fi se awoya na ye baako ne wura fi nso no ote asore dem obekomo e makura maame woye church leader woye sofo maame wodi obi bani owi anu aka ne ba hye nase
me catch us all your honam. Oh, woman, 2 million pa. Sanka God spirit and a 2 more. Cabella Homa Brahma Bafrano Ton Channel. We any pop Ponini and Cassa. Say, Yamijo have name. Just saw Sasa. What? Woman conform mate. Treat you like a chip. Treat you all. Who come one zero chronicle. A cranity as and cook your mua. And Yasam Katua. None of Mati TV. Near Shai Kunkumbadia. What? Shekunkumbadia. I feel someone in Tatalia Macarano tenant channel. Uber Concrana Crania Janka. I will see a be. What? Uber Comobroni Biba. Or Yeni Biba. What a Cacorana Numa will show any say. Baby of Frino, why we be a new home. And to show a permanent as walker. A cranning Uncle Yanizia. And just a sort of sick at dinner. What? I feel someone in Tatalia Macalay. On top of Macalay. Who are 2 trauma and man. A Mubranya biscuit. And in the Akaka. And so Jimmy was you in our Koran in a we are not quite sorry there. Was I say radin shall share? Wouldn't you mob radio before thou swap? Copper Babiagina. One sacra margino. Sadian what the Obibano tenant and pie bassy. Crania before opposition. No John on the mouth fear. A crown and am woman in the Yaman Cosso. No, no matter. No to be banning. Or buckle any more, I say, or to me, buckle and knock and no put to form. No, I see him. And you come a wall because I couldn't never be fat. Sister, blah, what the war? What your Bama? What do you want me to be Bassay? Your number of Subabans 1 year. What a can I say I was some. I said, I do to what time? What time? A kayo manso. What a solid damson, what an asset. What an asset. What a solid dam, what an asset. Nukrumia ba watano. Nukrumia penny watano. Watano. The beer the crufia for a yabay for. The beer not the crufia for a yabay for. What? Oh no, mamma, no, I done a bunch of four. And now your friends and the body four. They are shan Pama Corana Penny. Mamma, the bad day on the crew. And a dear Bacorano buying. Didn't see a Juma, didn't call school. Macorana Benina Benya Sassam, what to me, Bessie 1 room, 2 rooms. What was Cano de Yabawalo? Yabawalo, but now what Yana Sia. Afraid you all say, why say, I abay 4. And to once your Diana Crown, Mamma. Woman, and you are Sergiane. To my middle cough, no trouble, dear Drew. My minimum son, the Baba, my wallet was so. No, mammy, I sat and body as a bottom. Paka, no, dear bro. My minute body and about what Yano. What time am I in the car? No, to trouble, dear Nala. No, dear, go, I am dancing. We are no muscle, Koshia Gubola, so chow. Mammy, the Baba, and the crown one money. What? Mammy, himself, what cough for my dinner body, a child, and a bed, dear, and some more to chat to a wasn't a Mrawajamani, and tossing what the Baba Obache. I want in some wasare, who you are no sheer good gatan. What sheer good at Janaimu, Nina so a compile, but if you could have seen the Biacats or say, was see you by 4 and to 1 per was yadi, and so the Baba man in the order. What the Bama? A yansa, Musao, a yansa. Argentina, Mamma by 4 now, 1 penny body and penny moko, and penny tossino, the Baba man and Suyan Adiamano, no proper binko. Kotadi and the budget. Now, Munso Mamma, no moon mistake is Sadiano, when you're careful. Mamma, be crossy. The Yira so, the Yiraman, one funny Yokoto, one funny Yirabusia Yokoto, what in our dama. What a Honam, Monsieur, she showed me, sir, Honam soup, and I yet when you are so. Aja, maybe any shot, maybe a shot. Come one some packets. Now, met to us tomorrow. You're back to us. What a Honam. Also, one message, I jab a bosso.
What said I? I do to a time. I do to our time. Akayo. I say, I want ya. Then you are cosnania, a buffo, a peri, consume, papa moon, anytime, and some pro, or casa coupone, a ratse, a yacopone, boxing, a yacopone. To see a Yasiba could be a one friend kickboxing. Yet to me, Pope, no more channel than me. None cabrane, Pajaso. Oh, so just somebody. I could pony. Lydia Titisa. Oh, yeah, my power. But say, young woman to us where ya on side a different command to me, Taman. What's the real name of Bomb Coco? Only afraid you are better than your poor and I castle. The gospel. No one pencil bomb coco. No to a pencil bomb coco and so much. And Tia pencil son. Sadia Nana Cosso and to a gusso boy coco. What's in a me bomb coco? Said you me bomb coco, name. Show up. Be obey your Sadia below. Or so you never pony Sadia Jones of Bacoco. Sister, and you be. Bra, and you be. Man, Sassuma Rate. And your mammy boss no mood you are defono. Saranda Rate. Permuta. She won't film now. No rather by your farmer. A radish so I am a man as somewhere by it. We used to do. Amen.